Kemsi hamwe no mulikio monene Moitalel Ole Kenta nigo barurege kure gitindi gocia Sabasai abakagire gocia goturubani omukutano omambia ase taro yabaraiba kwamirerie serikali baukwana ekero yokuigora bisi ya Jubilee imeyo mocho Nyamira nigo abarai amona babwatani bande batebire buna bagochugwanja omusangirikano obo gosaligwa ase eganga yokumwakera ekoko murai goso yokurigikero ky'oburai bwense Dr. Fred Matiang'i nigo boigo basabire omugusigwe sokia litkoria angyo kubarotota abarai buna Dr. Fred Matiang'i Kalonzo Musyoka Rigathi Gachagua Martha Karua negati yabande abange mulikito Stephen Nyarikie Mbunde niga gutumenya roboti rwa soboime Vosio wetaro ya United Opposition abuangyo ase county ya Kisii na Nyamira niga barai kurwe chama ya Chupiri bakorawa no munyakirogo Vincent Kemosi nabaigo Moriki Moitalel Ole Kenta bagendere kubwatoke kurentindi gochia gati ya basae ya barachia gotumekwa goturwani omukutano oyumambia basabirwe nga nerebiya batige omukutano oyogendere biya korengana muno getua somoroberio Chupiri Fred Matiang'i abantu bamita mweka gusiyezima byo mwesokeri ndegere munyare kopokya abarai bari baito bagota korauna Fred Matiang'i oyo gota ko n'abasani baye naende twesoke naende tokora kirali kibwato morembe nundi bwese utagete gutumeka na murayi undi bwese woja gosaria omukutano y'abarai baito izo tagete kubatebya kuna mungu kamambia ojo tutagete bwanyora nyamitari intuategerere yewe kamaragobo ngendeka. Serikali ya UDA imeshindwa na kazi. Ni serikali gani? Tunaona polisi wakishikana na goons kwenda kuumiza watoto wetu kama vile walifanya Nairobi. Abantu babo songo bakora unobo sike omugabana Sindara nabara ibania ba UDA ibatokora saba mwe basa gutumika abana babande bobe oka karata bakuru naende baranyora bakuru bairu na litari engakie yimo kobororo. Kwa mtandao tumeona ujumbe unatembea, kuna watu wanaenesha propaganda, wanasema ati hatuwezi enda Capital Center hapo Kisii, wanasema ati hatuwezi ingia stadium. Sisi tunataka kuambia tutaingia kila mahali hapa Kisii. Sisi tunasema Gusii, that's Nyamira and Kisii must be painted red. Jumatatu watu wote mufike Ekerenyo. Kesho wale ambaye wamepanga vijana kuja kuharibu mkutano ya Matiang'i, wale ambayo wamepanga kuja kusumbua meeting ya Matiang'i, utafanya nini? bagukwana rero ekero yokuigora magacha maya ya bisi ya Jubilee imeyo mocho Nyamira asensemo ya tente niga baraya baya bagendere komoche serikali enene yokorawa no Moske William Ruto asekeria bakweranga eraundi iga mune chama ya Jubilee no mogusio mogima igera chigotena na Dr. Fred Okengo Matiang'i asobora ibwense wa 2027. William Ruto akatuambia mama mboga atatoka hapa chini bottom up aende juu. Akatuambia watu wa kuuza makaa watatoka hapa juu wafanye nini? Waende juu. Akatuambia wale wafanya biashara ndogo ndogo watatoka hapa chini waende juu. Kuna mtu amepanda hapo kweli? Ile kazi Ruto aliwaambia atakuwa kuwapea kila mwaka kama ni milioni 1 ama milioni 2. Wapi hiyo kazi?
Ruto uliwadanganya watoto wa Kenya. Gati ya barai bari baikira naroro nigo boigo baka siasa entindi. Hao vijana wetu wamesema Jubilee iliongoza na Jubilee itaongoza kupitia kwa Fred Okello. Pia wa Naroko wa Mwenu Matiang'i. Na hakuna mtu atatuchezea. Kama mtu anacheza tunakanya. Steven Nyarikemode, Soko TV, kaunti ya Nyamira.